kwa babemba Attention TV akonya kesi na metisi na danu ya na battle ekọ so aye memede ya obi akọkire na dwanganafo ye de ekokromoti eyi omampani aye nyina ye nigi ho a sesi ade MPP fo de eye edin ede omosone ye ka se MPP awi a na waka se poto na ye nim se MPP fo awi poto e de omo awiro ho anase omasomdwe bi ekotene fi asomdwe mu nenso eye Hopeson Adorye akotena eye Captain Smart show so osi eye nyame ya adma next month January ye eye ye beso Mahama in no e kire no nkrofo obachi o magum de ene de sopo na okeka ya mebi ko kan ya nkasa ye doctor Mahama du Bawumia say Papa Hopeson say Mahama du Bawumia mu nyina wo mu nyina ebeko prison mayeti Hopeson emra why ejuma yada say once why ejuma pa once maybe I said the last time I'm baha I'm maybe the tuaba the catcher say anything bia MPP asembaba meye bia no yanko ponti 200,000 votes from model so guy pa difference na Mahama the BT woman say 1 point something but a biba be ka ho biba be ka ho so on it and charge 1.6 million to their BT mu ana mo na de ka ho me catch them say abato na ekoto no MPP very poto ana kasi o mo very ana me say fa poto ka ho who say no mo poto metra ha e ka say slow so e ka say fa poto so so a e say MPP very poto se ba chocho fa poto ka say mo fi wa we ka say round samako e slow so be lusu ni seat we ka wo studio ha ana me san ka say abana ye koto no MPP cross 100 seats e wo parliament na nyankopon do wo look ye kra de ka 90 ye ko rounds ye nim de adisi 2016 me catch Akufo-Addo say obe BT Mahama not less than 1 million vote no ono a wotiamu just wanye ni atono kana mbisa ne say onye ni so obe we na difference ni dey too much yet to abani we ya make the next day or mo declare the next day me call ho na me say difference no ho ni say e ho no training say no chia me nye eya ni yehu trese defeat ba no look what I saw 2016 me hunu be triple this time oko mo fa na sane bebra peni kan you know dwani ahantan look oza na me ka say omo star no me pe me point out certain things e mo correct omo who are bemu na wo secure another term o communication so man ye appealing onye buga opposition for at the casa without punctuations but who are bemu dia o punctuations here very very critical omante so ya pa mo ngo ye hwan Penny bi koko hu penifo wo Jubilee House say look sa branch here no mon ko hu no na mo ne nkasa na mo fa no mra back because o hu bibi wo no mu me bodin mu tie chief of staff akosia fremo pare wa say you hope say kwa na ba mi ya sustaining power ye be ko opposition number 2 Samia Ugu wa say me and of Beton party na me pa mo ya they should go to opposition. And the third person, the General Secretary Justin Kodia, repeated the same. Omo kan asem na me tie no. When I'm catching one say look, me ba be call certain level. Man no and see ma ko emukra. You should allow me to go the way I want to go. And I'm start here. And I'm say, memo mo who say me 1,000. Mangashi, I did not reveal anything about the party. Hey, Mass Nations in ade manfa bia nto abonten. Kumasi amiko yesi.
ye mo showdown membio metefako ye control system no osofu bi ojeto no ho say yes ni fie ye ma me pack nua ma ho no ne rege wo ma njima bie e bia da so hyehye ne dem ho no ye sarando fie no wantima bie wantimi kwa ye fa so mu hu ballot papers o mu de asiesie ene ade nyina no akwa bia obema eyi o mu hwehwe mu no mu say akwa na ya chi akwa no me say wo de mu ma ne dem ayire so I say wakwache no after 7 January say Ghana ni a good citizen who send me ma boni bi koso no watia nipa nan so now so there wona wo 2 minutes wakwache no after 7 January also so be kire ni enti a wo che sa good citizen no because constitution no ma obi a Ghana ni bi akwan say wo se bibi koso na se nya ese se utimitia impenifo nan so ye ese se woko e di protect ye democracy no ko never protect that's so no cry yanka Ghana nti no say ya na eko e ba pass mo awoke me de be yes almost 1 year ni mati group bi ye friend group no JDM advocacy group etinsa sisemu na me wo interest wo no asabu boss yi oh you're bad advocate ba JDM advocacy group captain be carry ho am ya yes adwuma no you be advocate me presiding officer you be make sure say obi biara a che se wo ye involve bia no make kita info bia obi timi frɛ lands commission was asase we fadin we to so oh we ye nipa message was fadin to so what the to so a backdate eko NDC apenso na che say mo bana mo be hugra na ko say NDC time so na dey my me say some microphone no mpa dem okay we know ministers or mode cantonments in sase amema omo some microphone no ugrade nyankopɔ edin amode mo omode tutu so nyina na yanya hwɛ wokɔcha do what they mean modi but ohwɛ estate houses pa look at you can say chado asase bo na me hwɛ nipa na me say na bo sika wo he not all and oto asase no first na wo hwɛ adan a yasisi so a na de be jangrofo ana enti aban mu a ye ba no ye ba se we are Diamond Hill Kumase ye ba se ba benya ye ho ana se ye ba be ye adwuma e de abo o man Ghana ye one thing ese se Ghana for be se sa change ka ti oni ma de ba ko pe ade so ma me kwa ma me modi wa ntu de ma me here ade ba kwa ye be de pa se change ya ba ba me yanko ejapade no kokoko ya kate no say who say esi ejapade ye be san ye esi hey my printing books no go me se Ghana for kan no muntie chese menije a ewo makuma enya hwi o sade na atima ende no enu anu no do Mahama ana wo kwakọ ajapade hwe wontu mi mo starting pack o mo machines ni nyina mfiri kwaye no mu here wontu mi mo kwaye no mo de machines akogu mu se no wa wache wo mo hya asem pack no afeni aye declaration bi eba afeni aye declaration ka sa eba besi krom ha na this ye threaten IGP say omo da so power nti who you less than 1 month can you na say IGP what change IGP ne ye be pajo Mahama che amana green state no some perform asum nyando mo saye ensem edi nsem achi NPP abanye ahwe o maso ebe hye papa pekentwa enam beso nda na pe makra